Chief Minister Puzoram Thangan kumin me Zirtawpa sipai chwa san tur lamwal cheve la mi puising bilen na tur hol sakto mani ti asoy chapchar kut hi voin khan Mizoram puma hlim taka manani Zonet chung kwate chapchar kut sibai vek ule tuna chanchin kim changzo kim Chief Minister Puzoram Thangan kumin me Zirtawpa sipai chwa san tur lamwal cheve la mi puising bilen na tur hol sakto mani ti asoy he thu hi voina lamwal chapchar kut lomna aman puina asoin Puzoram Thanga chuan lamwal chu sipai kuta omlani ma se pathian in remati chuan me kha atang chuan mizote ta ani to don ni in asoy ani he kan kut man na lamwal kan ti chini asam rifle ne na changa kan man ho alani a amar chu me chanu atang chuan pathian in remati chuan heng ram heng mun zong i kan ta ani don to ani pathian in un rem chang min siam sak zela chu chau chu ni lovin pathian in remati chuan hela mulle asam rifle bunte kanta anina ni mai lovin hemila mul sir aol chawayan karil ruaka nei dan chuan rua sur le ni sapo inaminti buai tolo turin eta yan in rau pui mi asing pia kan len na tu ajung sa anuaya hole complex ti rang omin mi asing tel om na tu din kan tumani di kan soy mo kani Mizote kut rau pui ber chapchar kut chu voin khan Mizoram puma man chun zomani aman na pui ber aizola chuan Chief Minister Puzoram Thanga chu kut pa ani a Art and Culture Minister Pu Ar Lazulia na chu kut thleng tu ani kut thu cha asoya Chief Minister chuan tu na tanga kum som ral hnuwa namdangin mizote chu an lo varau pui em an ti theinan chapchar kut chu lo tling taka mang turin mi pui te acha he kut rau pui tak hi zo na thak khovel mun sang sanga cheng te zom khom tu ni tura mang tangkaya sa khwa thinlung le tharawa in zom na nget zo khen tu ni se adu tho asoya zo na thak mun sang sanga om te chuan an vain an om hun thewa nam thinlung an puloma chu mei cher chu chapchar kut mang hian Mizoram atanga ti puwa tum ani ti asoy Puzoram Thanga chuan khovel hun danga kumsom nga somruk chunga mani namnun zong kalsana Christiana in tulut vek anwang ple ti soyem missionary ten chanchin tha min pek nuwa nam thinlung zirtir turin rambuai min pe a chumi nuwa ramrai muang ber min pele a malsom na tam tak min vurin zoram mi pui zong let livel zet chom thei tur thlai thar thei naram min pe a bu thar na tur leile ta siam thei ramzau tak min pe a boruak lum le vot du thu sa ma tha le lei hnuai hausak na tam tak min pek man tangkai chu thalai te tan chona ani ti soyen pathian in heng rem chan na sang min pek te hi hai chwa ani a man tangkai ani phot chuan Mizoram chu India a sumle pai thok chhuak nem ber ani thei ti soyen chumi hlen chhuak tur chuan tan na turin mi puite asom ani kut thleng tu Art and Culture Minister Pu Ar Lazulia na chuan kut lom ani rwal hian pipu te nun moi an tlom ngai na le dik na te char thar le turin mi puya cha a pipu te khan an huai sen na ahun taka an tilanga an khwa le tui hum him nan ngam lo nei an du ngai lo ti soyim tuna chuan ral do om to lo ma se man ro poi mo ber chu an thiam na ani ti she turin a cha a kong sang sanga nam dang tluk lo thiam na le thei na in thup lan chwa tir turin mi zo thalai te chu acha ane
in lom na thu soi tu Central YME President pu vanal ro ta po im heram lo tur hian pathian in mizo nama min din ti soyen tu na mizoram chunga cheng zo fa te chu nuai som pakhat emo or chau an la ni awangim in zom khom na tura thei top chhuat lan anga ya ni atia in zom khom na le in u naw na dal tu om thei chu lungwal taka dotla na tul ti soyen chapchar kut mang tura Myanmar atanga local te chu khochak lama tanga mizoram arui hlo tol ruak chin ven konga malak puya Central YME President Swan Asomane voina chapchar kut lomna a hian zo fa te zinga mi chuan om pathum Mount Everest lon chuak to David zo mangaya le lerin tluangi le mizo footballer lotling JJ lalpek luan ne na choi moina no pui lanan ni a chapchar kut mang tura Myanmar atanga local tidim literature and cultural committee in kut pa chief minister puzoram thanga le kut thleng tua Art and Culture Minister Pu Arla Zirlia na chu kut thilpek an hlan bokane aizola chapchar kut lomna a hian Central YME in cherokan puye nopang in che khwang choi chonglai zon le zawai chayan entira mizo namzai le in che na chi sang sang entira ni bok puan to angin chapchar kut hi aizola chuan nimina tang khan man tan ani a he kut pual hian vanapa hola thalak entirna photo exhibition te Assembly Annex Building a pangpar entirna flower show kam fair te lamwal sira food fest handloom show le museum exhibition buat sai ani bok nimina tanga chapchar kut man na hi zonet chuan life in ati chwa kane District Headquarters danga po voin khan chapchar kut hi lim taka manane lungleya chuan thuam loya muala chapchar kut man na a kut pa Agriculture Minister Pusila rin sang chuan thu soyem chapchar kut thu puyata na thlan zofa ti inpum khat na ti hian zofa ti phwar khom min inpum khat na thlen ngei se adu thu a soya inpum khat na vongnung turamo phur na nei te chu zofa ti zong an ni ti shareng turin acha ane kut pa lo thleng hi 2nd Battalion MAP pai benin an rimoi tumin an lo dong songane kut hi sub headquarters YME President Pulal ro tluangan a thlengane lunglei chapchar kut man na a hian lunglei khopui le a che vel khotam taka tangin YME member te an kal khoma a man na in khoma hian YME sub headquarters lunglei zaipol lunglei district MZE zaipol branch YME sang member MHEP le MCAA atangin namlam entirani baka malzai zaipol le rimoi tum te entira ngai thla kane mizo namlam entir zinga chuan parlam chonglai zon solakia cheilam chai sarlam kai le chero te atela mualian pui south branch YME in sakeilu lam an entira Baptist Higher Secondary School no pangten pontawan entira Gorkha Youth Association te vobek chan vope kan ni a chapchar kut mis le shai te thanan ni bok Longtlaya chuan chapchar kut hi Longtlai is bial tu MLA pu H biak zawa hovin Longtlai DC office twala lim taka manane kut pa pu H biak zawa chuan chapchar kut hi pile pu te huna tanga limni inchian that na le indu sakna lan tir na ani ti soyem mizo te namdang laka andang lam na chu namzia rang chi sang te hi ani atia nam anga ding chhoze turin namlun zia le zai le lam te vonlun ze la tul ti asoyane he kut hi additional DC Dr. Andrew H Vanal Dikan athenga kut tan nan Longtlai sub headquarters MUP ten hladawan chama Central YLA zai polin honna la ansa a hemi hnu hian namlam zai le mizo namzia rang chi sang tilang thei tur entirani a chung zinga chuan MHEP in tun ma pi le pu huna tanga mizo te in chei dan danglam chhozel entirna costume parade an entir po atelane Siaha a po chapchar kut hi district playground siaha vai pia tukindar somni achan ve atang khan manani a MYA new siaha zai pol ten honna la an sak nuwa pu H lalchi ngan hlado achama hemi hnu hian kut man zui nga lane siaha a chapchar kut man na a hian pu Ezakia Padmasri chu kut pa ania DRDA project director puti vanal mal som sangan kut hi athlengane kuta hian siaha district school sang zirlai ten pontawan entira MUP MCOP LWA MHEP MGP YLA YMA le MGF te baka siaha dancer association next generation le district 10 lam chi sang an entira zai thiam te an zai bokane
sia ha chapchar kut man na hian kut mi satan nulamal som tluangiral te new colony ami chu thlanani a nam in cheya in cheinal bermi pale meichia thlanan ni bok kut puala ese inja siak na lom man po semani bok serchi pa chuan chapchar kut hi leise kotfield ta kut no borsa pisang chin chin za hova manani a DRDA project director puvi erem liana chu kut thlengtu ani kut no pisang chin chin za chuan kut honna thu soin mi puite chu kut thupuya ta na thlan zofa te in pum khat na ti chu ngai poimo a ataka chantir turina fuya kut thlengtu puvi erem liana po in kut mangtu te chu tun malama pi le pu te hun la ya kut an man anga lungrual le hlimtlang taka mangturin acha ane kut man tran nan hian ser chief sub headquarters MOP ten hado chamin tlang an thlira chumi hnuwa YME branch somni ten zero a hu hovin an kana mizolam chi hrang te en tirani ba ka zai thiam te an zaya chan mari branch YME chuan adu apiang tan thingpui sem le kurtai an buat sai bokane chonulama music concert ne ani a zai thiam te an zaya ne champaya chuan chapchar kut hi kut pa law minister puti jelen nun tluanga hovin ka rotfield ta manani a thu soin kut pa chuan tun malama mizo ten chapchar kut an mandan chu christian ni nuwa sa khwana ne na in rem zongin herrema manzui anita ne ina soya chapchar kut hi harsat na beidon na le hnung tol na atanga beiseina neya malam pan tura in buat sai na atana mang turin mi puite acha a kut thupuya tan zofa te in pum khat na ti thlan chu voina kut man nen a in mek le a zona thlak tlang sang le ram sang a om te chu in lak shan na le in en shan na pai thla a in sui khom tum turin a fuya ne he kut man na a hian champhai borsap Dr Navin Agarwal po in thu soyem tunai khovel changkang zela in kom ho na le in ti hlimna atlem chho zela chumikara ma ni buai na le na thote kalsana in ti hlim zonga hun man chu thilpoimo ani ti soyem mi puite chu an mamo kuna man tur sum khol na chang she turin a fui bokane he kuta hian champhai sub headquarters le YME branch sang atangte zomi cultural society MHP le MOP atangin malzai zai pol rimoi tumle namlam monom tak entirani a chung zinga chuan YME branch ten a hu hova kan tluang che ro bu somni panga an entirte bu za ai le chonglai zon zomi cultural society ten zangtalam an entir boka MHP ten parlam an entir bokane Kulasi pa chuan tumpui khel muala chapchar kut hi kut pa Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pukela Rinlia na hova manani a kut hi district board sa puzo eng sangan athengane mi puite ne na thucha soin kut pa chuan chapchar kut chu mizote kut man thin pathum jinga poimo le ro pui takani ti te hunkal zela Christian na mila mizote nun zia rang le khosak phung milzo nga herrem ta kani thu te soyem namzia le nun te vong nung chhozel turin mi puite afuya kut thu pui zofa te in pum khat na ti chu ngai poimo a ati hlo tling tu ni tum turin mitin ange na ne hemi nu hian rampum hwa pa zirtir tu tha choi moi na dong government diakon high school headmaster puji s zaithan tluanga Indian national hockey player nulale rem siami mar mizote zinga bridge engineer masaberle marchak biala bridge engineering PhD mumasaber Dr Arlel Thamwana le ICAR scientist pupi erin sanga te choi moi an ne kut man na a hian zai thiam te an zai ba ka namlam chi sang en tira ne Mamita chuan GSA playground na chapchar kut hi kut pa pu h lezulia na bial tu MLA hova manani a kut hi additional DC pu Jacob lal ompuyan athengane thu soin pu h lezulia na chuan mizo Christian ni le tribal ni chu thil in me tak ni ina soya ma ni na le thil chhar chhuate in hut sak thiam chu mason na tur le changkan na tur ni ina soya khovela nambo engi mozat an omto laim mishing wai som pakhat vel or omna mizo ni hi anwama hei hi pathian wang ni ina soya ne kut thleng tu pu Jacob lal ompuya additional DC chuan chapchar kut sang ni som pakwa mang turakal khom mi puite chunga lom thu asoya abik takin kut pa pu h lezulia na kut pa ni tura somna ati hlot ling chu lom omati thu asoye chapchar kut hlot lin na tura thale zungseng tu organizing committee YME branch sang le MHP le midang zong te chunga lom thu asoya ne Khozola po joint YME bultumin mualvom filta chapchar kut hi manani a amhan puitu tourism minister Purabat Romoi roi te chuan chapchar kut hi zona thlak mizoram chung le ponami te
thuar khom tu poimo takani thu asoya rampon lama zofa ten an mangta zel chu lom omati thu soyem chapchar kut chu khovela mi zote phochwak tu poimo ani awangim tun aya warzo ka man zel apoimo ti asoye purabar do moi roi te chuan chief minister puzoram thangale deputy chief minister puton luya te malak na im khozol mualvom filta phul lempha turin sanction ti felani to ti soyem na po tan thwaya ni tur thu te khozol tourist lodge cheng nuai zathum somthum pasari vel sen na tur kumsang ni som pali atanga saktan to sum sanction to pawanga tun thlenga sakzo theilo chu deputy chief minister puton luya nen an vei thu soyem asakzo dan tur po ngai to ani thu asoye purabat romoi roi te chuan khozol mualvom field chu football ground tha international standard asiam tumani thu le field thara tournament ro pui tak sports department in an wat sai dona mizoram chunga team tha mai pia lama mizoram pona team tha te po chalu an tum don ti asoya minister chuan department a enkol sports and youth services tourism department le ICT department lamatanga tanlak nga yang chia chuan thei top chwa im district fu ke kim le changtlung takani thei nan thei top chwa tum thu asoya sarkar toy om thin turin khozol le a chevel mi puite asoma Mizoram State Games ropui takne nge yan tum thu le State Games satana in buat sai nan Mizoram District Games buat sayan tum thu te Mizoram Sports Policy mu mal tak duanan tum thu te asoibok purabat romoi roi te chuan khozol chu MNF in thu nei na achan masaka district atana alo puan to ti puitlin lawa om chu sarkar tharin fu ke kima pian tir atum ti asoibok chapchar kut lom na a hian khozol joint waime huam chunga branch waime changsang ten namlam chi changsang an entira khozol officers club bul tumin chapchar kut mis thanani baka inti hlimna hun manani bok minister hi pusilal muan puya MLA in atoi o mane Vaireng te po joint waime khel muala chapchar kut hi kut pa school education minister pulal chanda mahova manani a thucha soin kut pa chuan vaireng te chu ramria om mundanga tanga Mizoram local ten antlo masak Mizoram kotchwa poimo ani awangin mizo nam zemoi parvulti rangai ni ina soya vaireng te nula le tlangwal te nunzia chuan mizo te thinlunga thu asoi bik ni ina soya kut thleng tu serui bial tu MLA pularin sang ral te po in mun sang sang Mizoram Manipur Assam Myanmar le Bangladesh zona thak om te chu tlang sang sang le ro rel na sang sang hnuaya kun ma sela namri ru chuan ramri anei ve lo ti she turin a cha in pum khat na le tho ho na tha nei zel tum turin a fui bokane Zobok group YMA po in Zoboka Lunglei District Park ka chapchar kut he voin khanan manga heta hian Lunglei District High Power Committee Vice Chairman Pulom Omato Chong chu kut pa ani a kut man na in khom he Zobok group YMA Vice President Bu Ramthiang Kliman akai shwaya ne thu sein kut pa chuan nambo ral ni lo turin ma ni namnun le ziarang chi sang sang choi sa na von nun ze la poimo ani atia mizote zia le sa khwa na tang kopa mizote hian ma ni namnun an kalpui chuan tamro pui tak an ni theidon ni ina soya ne kut thu pui zo fa ti in pum khat na ti chu ngai poimo a in pum khat na le in u naw na thazok siam tum turin kut mang tu te afuya ne Lunglei District Park Zoboka chapchar kut man na a hian YMA branch som pahni ten chanvo sang sang an neya Lunglei Photographer Association ten leitlang ding di le chapchar kut naw ban an thlang bok Zolbuk Group YMA po in chapchar kut hi selling khel muala kut pa Mizoram State Cooperative Union President Pukelal Chamreya Hovin an manga he in khom hi Zolbuk Group YMA President Pupi Silal Biak Chaman akai shwaya ne heta hian branch sang te namlama anin ela zai thiam te an zai bok he kut man na hian Zolbuk Group YMA huam chunga khosom pakhat atangin YMA branch somni pathum an telane Mizo Zirlai Pol General Headquarters in Kumsang Khadzakwa Somruk Paruka Mizoram in Zalen na apua na mingziak tu te voin khan an choi moi hemi pawla in khom MZP conference hall aneya an Pol President Pu Elram Din Lian ren thlei chuan India Sarkar opna hnuaya tanga ma ni aro in rela Zalen na swal tura mingziak tu te chu an ngai san thu asoya Mizoram chu pi le pu atanga ma ni aro rela Engram opna hnuaya ma a ngai lo ni ina soya engemo awanga British opna hnuaya hunrei takan hnuwa India Sarkar hnuaya a le ta chau ni ina soya hetiang hi thil dan ni ma se Mizoram hi India ram ani ngai lo ti Mizo thalai ten an sha thar le atul ti asoye
pu elram tin lian ren thlei chuan Mizoram in zalen na aswal chu ko mo bol wagi mo swal wang shim wang ani lo thu asoya Mizo te chunga rorel tu te la katanga zalen na tluan tling nei du wanga swal an ni jok ni in asoye pu elram din lian ren thlei chuan ram buaya wanga torna thleng chu michen khatin soinep tumma se soinep thei ani lo ti asoya hemi awanga harsat na tam tak thleng chu Mizo ten an na thei ngil lo ani ti India sarkar hian ria se adu ti asoye pu elram din lian ren thlei chuan ram le namta na nun na hlu taklan tu te silai mukara mitlom ngai tak tak te thorim na te nu le pa ten pathian an au na te chu thang thar ten shereng tura adu thu soyim pathian in remati huna zofa te chu alazom khom ngei abei sei ti asoi bok pu elram din lian ren thlei hian Mizoram in zalen na apua na mingziak tu mi pariat hne na choi moi na thuziak le MZP chin chhia na chuang puan ba ahla na ne MZP in choi moi na an hlan te hi pusilal kholiana chan mari aizol pu h thangkima upper republic pu arzamoya tuivamit pu bolsha ngador pui Dr. Saiku nga sailo aizol chan mari pu Zoram thanga chinga veng pu kholrem thanga zo mun le pu vilal chona sia ha te anne hemi nu hian zirlai te nen inkom ho na anne ya zo na le chan na hun manane Tourism Minister Purabat Raumoi Roite in Voin Khan Khozola Tourist Lodge Sakme Katlo he Tourist Lodge hi cheng vai bel che thum nuai som thum pasari seng turim kumsak ni som pathum kum top lam khan saktan ani a zo felani hun chuan VIP room pakhat le room dang pasari a om thei don ani Purabat Raumoi Roite chuan Khozola mikwal then tlak in chatak nei wat the nan sarkarin tanala don ni in a soyane hemin hu hian Sports Minister ni bok Purabat Raumoi Roite chuan Khozol Konzar Field atlo le a he khel mual kumsang khat zakwa somriat pasari vela lai to hi tundin huna chei chat zui ani lawa wangim tangkai ta kahman ani the nan chei chata tul ti asoya tangkai ta kahman tum turin thalai te afui bokane Voin Khan aizola kholum lai berin Celsius degree som ni paruk point pahni ani a avo lai berin degree som pathum point panga ani hemi chung hian ruwa millimeter nga asorani naktuk inrin nia chuan kholum lai berin Celsius degree som ni pasari vel avo ber lagin degree som pahni vel ani rinani jingdar nga le minute somri pakhata ni achwa kanga laidar nga le minute somni pahnia atlale ang Chief Minister Puzoram Thangan kumin mei thato pa sipai chwa san tur lamwal che vela mi puising bilen na tur hol sakto mani ti asoye chapchar kut hi Voin Khan Mizoram puma hlim taka manane khati zong kha chanchin thar kan ti chwa thei chu ane